Makiria ya atongoria 96 a kanitha wa AIPCA nio megwikinyitie giikaro-ini giki thingiraini wa iregi. Giikaro kiria kiaririirie na njira ndaya hathara ya mirurungano ya mbeu njithi na oho gucaria kihonia kia uria bururi uguthie na mbere thutha wa guteanirio kwa watho wa kigina wa mwaka wa 2024. The cow is already dead. Inviting us to have breakfast with you. Hindi ya gikaro giki mutongoria wa bururi William Ruto ni eranire kunanira njung'wa na ikundi tiganite iria irugamagirira mbeu njithi ari hamwe na ikundi cia kidini, ikundi cia kuhuranira ihoto cia umundu, atongoria a arutwo thiini wa university, ikundi cia huri biashara na wonjoria, atongoria a aria aingi na anini thiini wa bunge, oro undu umwe na kanju ya magavana. As parents, as leaders, as church leaders, as political leaders, mimi na huyu wa Bombi, sote tuungane, tuongelesha hawa vijana, tupange vizuri ili waelewe we have a plan for them. Ona kuhanoro uguo kuringana na ndumiriri iria rekereirio ni thingira wa iregi o kimwe kia ikundi ici kiuritio gucagura andu eri tu niguo gukinyaniria kumbwo gwa kamiti ya mwanya ya kibururi iria gukorwo ikiaririria maundu maria mereyumiririe hindi ya mirurungano ya mbeu njithi ari hamwe na mieke ya mawira kuri mbeu njithi, mitaratara ya ungania wa magoti, njira cia kuriha thirĩ wa bururi, wĩigĩrĩrĩki wa atongoria aria mathuritwo ni a Kenya, oro undu umwe na kuhurana na ungumania. Mambo ya madeni ya Kenya tutafanya namna gani? Maneno ya ajira kwa vijana wetu wa Kenya tuweke mawazo kwa meza. Yale tumepanga kama serikali, kama haitoshi tuongezee zile zingine. Mushamanio wa mbere wa kamiti ino ugatongorio ni mutongoria wa bururi niguo guteithiriria gucagura atongoria kuria thutha ucio kamiti ino ya andu 100 itanyitwo gugathiururuka guothe bururi-ini guthikiriria murugamo wa a Kenya ukonie maundu maria magwetetwo ta muhinga wa uthii wa na mbere wa bururi. Wale watakaoitwa kwa mazungumzo wawe ni watu ambao kwa kweli wana kilio cha moyo na wamewabeba wa Kenya katika mioyo yao. Agikumithia uthukangia wa indo hindi ya mirurungano iria koretwo igithie na mbere, Ruto atariria ati aria maratabanirie ciiko ici meturanire na mbeu njithi mari na matanya ma kunuha, akiuga no muhaka matashukirio ikinya ria kiwatho. Wale waliochoma bunge sio hawa watoto, si ndio? Sio watoto hawa wetu. Wale walienda kuchoma bunge ni criminals ambao tutawatafuta. Hawawezi kuhepa kwa sababu huwezi kuharibu mali ya umma. Mushamanio uyu utafanitio muthenya umwe tu thutha wa mutongoria wa bururi gucemania na atongoria a kanitha wa Katoliki. Riri nao atongoria a dini kuma kaunti ya Mombasa mahinyiriirie mbeu njithi guteaniria mirurungano ino na kuhekanya miario na atongoria niguo kwaririria na kuiguithaniria maundu ngurani maria maracungiriirie mirurungano iria koretwo igithie na mbere. Na wao vijana na Wakenya wote kwa ujumla tuweke mbele suala la amani. Sisi serikali na sisi sote tuwe washikadau kuona kwamba amani inarejea. Hadwini Hakameme TV, jitagwo Ngina wa Wadiro. Kuhakikisha kwamba